Kanat Aksır. Bu janagı Kırgız köz azizler Düleyler kavminin direkteri. Direktörü. Selamun aleyküm. Hazreti Muhtemelen Allah razı olsun. Bizde bu tarihi işara oldu. Bu birinciden Orta Asya boyunca bunday demirge kötörülgen emes eken da. Sebebi men 3 yıldan beri sabak berip turup en negizgi koygoy bu dini terminler boldu. Dini söz aytsam düşünbeydi. Bu qanday işlerde desеңiz, şu Bibliyadağı terminlerdi alıp keledi bayağı жерде-çi. Bayağı murda SSSR'den doğrunda kalplanıp kalıptır da. Ana ошондо ой пайда oldu. 3 yıl murda bunu işe aşıra almak emesmiz da bizçi. Ana Talat Aykemen biz çoğu ошол жерде biz sabak berdim da men 3 yıl sabak berip үйrөттüm. 3 yıldan keyin andan keyin demilgeni sizge kötördük. Elhamdülillah. Sizdin demilgeniz menen Kırgız azizler döleyler kavmuna sizdin sunuşunuz ketti. Allardan tuğra kabul alıp ошол жерден protokol tüzüp turup bizde 3 oturum oldu. 3 oturumda oturup şu 8 müçeden turgan bizden şu komissiyabız hemen oylap bütürdük da dini terminlerle. Oylap bütür anakin kayrele ошол sizge buna kelip jolgalı degen bir niyetiniz bar ele özünüz çakırıp kaldınız. Allah razı olsun. Kudayım buyursa böyle mi tarihta Orta Asya boyunca ama eşeğini de desek de болады da. Sen bunday bir demliği kötörülüptür. Arap dilini kандай bilсе o bir gana ошолордун мыктыларынан алып Меккеге чейин барып келгендер да болду да. Ачык айтканда чоң ыраазычылыгын билдиртебиз. Анткени адам баласынын көңүлү Алла Таалам айткандай эң кымбат нерсе дейт да. 5 минутuna siz менен отуруп кеткенден ал убакытты мен аркага кайтарып ала албайм да. Ошондуктан жактан көңүл уруп берип күнү түнү дагы менен болуп аткандыктарга дагы Serge dağ öte çoğun razılık da biz bildirdiyiz da. Albatta bu iyilikler bir gana jeke bir insanın emas, balki şu cemaatın iyiliği bolup eseplenет. Albatta bu iyiliklerin başında Nimatullah adamlar siz özünüz bu işte başlarını biriktirip demilgelep Kudaya şükür uşunda bir çoğun bir jыйынтыкка жетip otabız. Bu yerde ustaz sizin çoğun bir emgek mehnetiniz abdan çoğun. Bu mehnetinizde bardık Müslüman bir tuğanlar görüp durat. Allah Taala inşallah kabul kılsın. Jolo adamlarımız bardık bolup жатқан işlerden kabardar bolup biz dagы kolumuzdan gelişince bir mümkünçülükçe jaraşa bir jardam kolunu uzatsak degen niyet maksatlar bolup turgan. İnşallah ошол соопко bir ortakdoş bolup kalуу niyetimiz bolgon bolчу. Kudayım buyursa ушундай ийгиликтер жаралып atat. Allah Taala razı olsun. Kançalık şu Müslüman bir tuğanlarımızga jakından janaşıp, jardam kolunu uzatıp, janında bolsak biz oşançoluk inşallah Allah'ın razılığına jetebiz degen çoğun bir ümitler var. İnşallah. Kudayım buyursa bundan arka alp ara turan işlerimizde dagı şu sizler taraftan bizge sunuşlar gelse biz daima sizler menen biz. Azırkı sunuşumuzda Kudayım buyursa pressa cemaati menen söyleşip tez aranın içinde bu mekanizmlerini işlep prestacatında da işleyiz inşallah. İnşallah. Negizinen uşul iş çaraga iyigilibizge emgege singen bardyk cemaattan aga ejekelerimizden ustazlardan Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Geliniz. Şu iyiliklerin başsağında Nimatullah ustaz sizge Kudayım güç kuvvet versin. Gülderler menen de çoğu gülder kılabız depçi. Anandan gülderler menen de gülder çoğu jana iki kanat bol. Yani Orus tili men Kırgız tili degende iki kanatın degende bizim komun turgan çünkü adamda biz istedip жүрөбүz da. Andan kızkar tuğandardan jakın жүргөн kişilerin bolu, kандай bolобу, андай сүйүүнү, көңүлдү başka jaktan kelatkan Allah Тааланын эң чоң белеги экен да. Совсем чужой человек, который становится близким родным, это подарок Всевышнего. Анан колдун атынан дагы ыраазычылык да эметип коеюн деп жактан Белес байке окуп берсе. Maşallah.
Анан кайра Умаркул карын баштан аяк 2 ай квартира жалдап туруп бул жерге жатырдык, толук окуп бүтүрдүк. Эми ошонун кыргызчасын азыр чыгарып атабыз, азыр 10 парага жетти, интернетке чыгып атат. Көз аждын суранычы боюнча. Себеби алар жанагы биз окуй албасак, жок дегенде угуп Куранын маанисин түшүнөлү деген максатта. Ошонун монтажын жасап атканда көзү азиз жигит. Өзү көзү азиз. Ай жакшы түшүнөт экен, ошо монтаждап атат арабча менен кыргызчаны. Буюрса бул дагы аз калды, ушу 1 ай ичинде бул да бүтүп калат. 2-3 чоң кетип атат иншалла. Мунун баардыгы ошо сиздердин дуаңыздар менен. Алла разы болсун. Жакшы бир жаңылыктар болуп атат. Биздин ушул коомго исламдын баардыктарын жеткирүүдө өзгөчө фыкh жаатында биздин муфтият кызматкерлери китеп жазууга дагы жетишип атат. Тагыраак айтканда Шергазиев Жоробой дамлабыздын эмгеги мына Кудайым буйрса жыйынтыкталып, жакында биз ушу 4 китепти жазып имамдарга жөнөтүп атабыз. Анан ушул китепти иншалла Канат мырзага хадияга берип койсок иншалла. Канат. Иншалла. Келиңиз. Аллахым ушул жер бетинде жакшылык иштерди жасаган момун мусулман бир туугандарыбызга Аллахым өзүң жакшы амалдарын кабыл кылгын. Фәмен яъмал мисқала зарратин хайран яра. Кыпынчалык болсо да бул жакшылыктар эч качан унутулбайт. Жакшылыктар өз ээлерине таркатылат. Мына ушундай биздин момун мусулман бир туугандарга жакындан жанашып, жардам колун сатып, жардам берген жамаатыбыздан, өзгөчө Жоробой дамлабыздан, Ниматулла дамла сизден, ушул коомдун башында турган Канат мырзадан Алла таалам разы болсун. Алла таалам алып барып жаткан ишиңиздерге ийгилик, береке берсин. Дагы алдыга кандай ниет максаттарды койгон болсоңуздар, Кудай таалам ниет максаттарга жетүүдө Кудай таалам сиздерге күч кубат берсин. Кудайым жүзүңөрдү жарык кылсын, ден соолугуңуздарды чың кылсын, өмүр рызкыңарга Кудайым береке берсин. Алтын башыңыздар аман болсун. Ат-тайибин ат-tahirин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.